Ubushyamirane hagati y'amakomine bwiyongera buratuma abatuye mu gihugu cya Mali rwagati bahungira mu nkambi ari benshi. Abantu barakiza amagara yabo mu gihe aborozi n'abahinzi bakomeje guhangana. Sudani yarayongeye gusubizaho serivisi ya Interineti hari hashize ukwezi ihagaritswe. Ni nyuma y'iyicwa rya bamwe mu bigaragambyaga bari bicaye ku cyicaro gikuru cya gisirikare. Muri Nigeria abashyigikiye umunyedini w'umushiyite ufunze baraye basakiranye n'abashinzwe umutekano ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Ubushyamirane hagati y'iryo tsinda n'abayobozi ntibwaherukaga. Naho muri Nigeria abanyeshuri amagana hamwe n'abarimu bigaragambije binjiye mu cyumweru cya 20 ibyumweru bikurikiranye basaba impinduka y'ubuyobozi yongera ku irekurwa ry'imfungwa za politiki. Nyuma y'isinywa ry'amasezerano hagati ya Ethiopia na Eritrea mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize, ubushyamirane bwari bumaze imyaka 20 bugahagarara. Ibihugu birimo kwishimira amahoro aya masezerano yabizaniye.